megalayapost.news. Kaparti NPP Ruboy District rengkat ke NPUF ban NPUF ban ki blok mendagasngi kelap ko buromio ba asas sutun hadin baka sarkar jela kelai ba badon lang hak kanun ki menteri sarkar ka jela ka belum komisi benta ban pau ke jing serong baka Ruboy District kalayo yo menteri sarkar ban cakri lem yang Ruboy bat hak jela hi bro howe ya kan ke jing puku borom la pelong ha parisol nongpo ha ke bala don rengkat nadu UMLA kam sning Dr. Celestin Lendo UMLA kam roy uba daman bai lemare UMLA kam mauti uba Chas Marngar, KMDC kanang po kakong Rona Kamden, Presiden ke NPP Riboy, Ubak Clement Molong, Kino ilam ke NPUF, bat NPWF, Rengkat kui kino ilam, bat kitkot ke NPP na Riboy District. Kumban pen kan mau ubak sesutun MLA, bat MDC ke Jerang, loyo benrung hakakan hun ki Menteri Sarkar ke Jela, kadeh hidin, badang sian lapin Juli ya ke Menteri Sarkar, hapo ke Jela. Bat ubak sesutun, loyo ben bat hadu likely kitan terkam Sarkar, bakantum ya katanan CNRD, GAD, bat SAD. Takkan sim jong kijing serong nagal yang keparti kalau ku burom ban air rengkat kijing ai sumha beper rengkat kijing kibok kereng ya ubak sesne sutun ba undang la batri khamba banura ya kijing kelah jela bat khamtam ban phaikmat kerpang ya ke Riboy District. Ibak lain jong National People's Party ngayeng ngali ban pau ya kijing sngobro yang jadi semua kejona kumu Emily jo kajiran konsensi yang berpulang kabakrau kabau honorable chief minister kami sahabat kisama ulajin yang kami Riboy District banten cupang apo ka kami Masnyo ikapupon adin balik pamsmai kubu minister lalai yang kecingkemen kejong ki goli Emily jong ke NPP na Riboy District kinong kirkam at kinong tusan dibayi jongan at jirang konsensi but kini nong tusan bagi papahi jauh dari Riboy District Boroway. Ibun ko ibangayo daging smokeman ibenfau panay play. Yang honorable chief minister kami hadir berwajib yang lagi Emily na district kami Bandung Minister Balefe yang tenang CNRD GAD pada SAD kejunjian kejong honorable chief minister yang amalong kumu minister kamdai kami namami kejunjian kejong honorable chief minister yang amalong minister Amerika Solar MD itu kedai kejunjian yang hidup baru lain Charles bagi jumpa ini Dr. Celestin Padaman Wai hidup baru lain hidup lang juga lain kapan Malala Omni na support kaba ginawa kayo yeyeman pagkatwa ng Taga District batuju yang Riboy Unit NPP ibabuklenan mo ibalosya ikinukikang ibakmat kung kaway kacing mabapan niyan magkaba yung honorable chief minister pan kintrok lang yang Riboy District pan sin na dibanjir padiyadon ng tamang agad kabinet kubleshbon ya bibaro kubleshbon ya bitiksim kaya lupi nalo kaya parent body ki youth wing ke NPYF ki women's wing ke NPWF
ke Farmers Front, ke NPFF, but di non-Lushan KBA jauh ke National People's Party. Kejijik kejong Warlord Chief Minister kapeli yang kitab isim bagi kejingtermen bagi Riboy District NPP kat Sanangkio ha ka district KBA ini lima kejingik isim langi kejingik kli kejingik ratio naru ki emily aru ki nongkit kam jauh ki blocks prepare ki units prepare ba ka NPP hari policy kanang kiyo habo kiyo kung minister dari jingi kejingshanya kejingreston ringka kijingwai ba kejingshanya olay ba itong baro kijingtu baro nagunta kejingam jong kaway ka consensi kabadon Apo dan district kejuni, bahkan jelah kejuni di Broadway. Yang apo Preston, Mandragora, ringkat ke timur Kabupaten, bat di Emily di Bodong kejuni. Gumbu Emily, yang apo Syakri tangi ke konsensi. Ini kong minister ngahap bansim yang ini kaitia nak menca bantuan kami tadi kakum kapha kebenca kaba honorable chief minister lai bansim ini tiketli nak menca di konsensi baru ibadon nak stay kejuni, but dan Soviet Sobron yang ke district KBA kejuni, but gerbang yang ke konsensi ke Bangiro dan Bingkman, inang yang Preston, inang yang Tribunal, lengkap kejungan Tribunal, but di Emily College, EMBC, nangka lebih baru, inongin kamu di Bangkman. Jauh the National People's Party. Megalayapost.news